Welkom in my Afrikaanse klas. Ons gaan begin met 'n drama en hierdie reeks lesse is veral gemik op die graad 11s. Ons gaan kyk na die drama, die laaste karretjie graf, deur Ethel Fugard, en dan het hy hulp gehad in die vorm van Rihanna Stein. So dit is die fokus van ons die volgende 9 lesse. Die eerste les is die een waarmee ons nou tans gaan werk, en dit is 'n oorsigtelike les. This is where we're just going to give you an overview of what we are looking for when we analyze a drama. Goed, kom ons gaan aan. Die Griekse woord vir drama beteken om te doen, 'n aksie of 'n handeling. So, wat het jy nodig vir 'n drama? What do you need for a drama? You obviously need a story, something that you want to tell, that you want to convey, something that you feel strongly about. Daar's 'n dramaturg nodig, the person writing the drama. Natuurlik het jy akteurs nodig, actors. You can see the word is very similar. And then of course you need the space. Now there are 3 types of space where you can perform your drama. The first one of course is the stage. That's the one that comes to mind immediately. But then, with technology and all of that developed over years, we can also have a drama on a screen. Now, there are so many developments. Who would have thought that you will be able to watch a drama on your cell phone screen? And then, of course, something that you would consider maybe very old-fashioned is the radio. Here are just some pictures for you to just get the different types. Okay, so all of these genres, laat ons net gou weer kyk, die verhoog, die skerm, en die radio. All 3 of these definitely have their own advantages and their own disadvantages. Now, if you think about the stage, what an exciting format to do your drama. Any one of you that has been involved with drama at your schools or in your communities will know the joy and the excitement and the lights and the action and the props and all of that. The stage has also its limits. You cannot show everything. You cannot have all the intense actions on there, which you can have on the screen and over the radio. On the screen, however, kan dit baie duur wees. Ek het nou die dag iemand hoor sê, om 'n 13 episode radiodrama, nie radiodrama nie, TV-drama, te kry dat mense daarna kan kyk, is in die omgewing van R1 miljoen per episode. Now, that is a lot of money. And of course, one of the disadvantages of the screen is that one can get so involved in whatever happens on the screen that nothing else ever interests you. So it makes it difficult to find lessons interesting because it's not happening with all this bells and whistles. The radio, to me, is a wonderful example of drama that you can have. You can take it with you wherever you go. You can experience through sound
and your imagination, which is wonderful that we have that, you can go anywhere. You can be in a situation, you can listen to a radio drama where there's an explosion of an aeroplane. How can you do that on stage? You can't. It can happen on the screen, but it's going to be very expensive. Okay, so you can think about this a little bit further. If we think about actions, think about the stage. Nie alle handelinge kan op die verhoog gewys word nie. I have this distinct memory being in grade 12, and we went to the fancy theatre in Cape Town, where they had King Lear. That was the Shakespeare drama that we studied in grade 12. And there's a scene where they remove his eyes, and I was just so interested and wondered, how are they going to do that on stage? How do you show people taking out somebody's eyes? And the way that they did it was just fascinating. As they did it in such a way that it wasn't offensive. So it's really a fascinating medium. Klankeffekte, sound effects. Just imagine what you can do with that. And therefore, we also need vertellers, people telling the story. Now, in Karretjiegraf, we have many examples of those. So we will look at this again. Goed. Ek wil net gou deur hierdie visuele prentjie met julle gaan. Hulle sê hier phases, so phases of the traditional drama. Now, Karretjiegraf is not really a traditional drama, but many of the elements that we see here, we will also find in Karretjiegraf. So you start with an exposition, met 'n uiteensetting, waar jy die karakters leer ken, waar jy die gebeur, bietjie van die milieu agterkom, tyd, al daai tipe van goeders. En dan is daar 'n motoriese moment, that moment when something starts, that's sort of the crisis that makes the story go forward. Then you will have the development phase, so the story will develop. Then you have the crisis moment. We will talk about this again later, and that leads to the climax, die hoogtepunt. And after you've reached the climax, then there's a time where the story unfolds, and we will talk about that later on again. So keep this in mind, because we're going to use this again. Goed, tydens die eksposisie of die uiteensetting kry ons belangrike inligting. Information. We get information about the characters, maybe the crises in their lives, background. We meet all the characters. We find out where is this happening. Die fancy woord is milieu. En dan het ons ook hier 'n aanduiding van tyd. Nou, soos wat jy byvoorbeeld 'n storie lees, moet jy uitfigure, is dit speel die storie af in 'n week of 'n jaar of oor jare? Dis wat ons daarmee bedoel. En dan gebeure van voor die verhaal begin. Met ander woorde, agtergrond van waar die storie begin, van die karakters en so meer. Goed, net om die metodiese moment gou deur te gaan. The inciting incident, that one thing that happens, that puts everything into motion. It's a moment, daar is die woord moment, en dit gaan gepaard met aksie en woorde. Woorde is baie belangrik.
lyftaal is baie belangrik. Al hierdie goed maak deel van die drama wat uitspeel op die verhoog of op die skerm of oor die radio. Dan is daar die ontwikkeling, ons het gesê development of progression, en hier het ons te doen met 'n reeks van gebeure. Met ander woorde, things that happen to create the story that brings the tension, die spanning, die vraag van wat gaan volgende gebeur. En dit is alles deel van die intrige. Die ander woord daarvoor is die verhaal gebeure. So the things that happen. Okay, en dan kom ons by die hoogtepunt of die klimaks. Nou hier is die daar's 'n keerpunt in die storie. Something changes, something shifts. There could be a turnaround completely. En ons gaan kyk na hierdie goed as ons dit prakties toepas in Karretjiegraf. En dan het ons die ontknoping of die afloop, denouement. Nou wat in hierdie fase gebeur is die spanning, the tension is dissolved. Goed, dissolved. Probleme wat die karakters met mekaar het of wat in die situasie is, word opgelos. Problems are sorted out. Konflikte word baie keer tydens hierdie afloop uitgesorteer. Motiewe word versuiwer, met ander woorde, goed waaroor mense miskien aan die begin kwaad was, they were upset about something now, as the story comes to an end, as the drama finishes, these things are dissolved and the resolutions are found. En dan net om dit op 'n ander manier te sê, the details that created the tension, that created the actions, what happened during the drama, all is then sorted out. Now, sometimes this stage of the drama looks very different. And instead of ending on a positive note, it could leave the people listening, the audience, with a lot of questions, unanswered questions that you will take with you and you will think about in the long run. Goed, ander belangrike elemente van die drama. Die drama word gewoonlik geskryf in bedrywe en in tonele. Tonele sal wees scenes. En hierdie is dan act 1 to scene 1. Dan is daar ook 'n element van iemand wat op die kantlyn staan en praat. So, dis iemand wat kommentaar lewer vir die gehoor. Kom ek skryf dit net hier in. Maar dit is wat dit amptelik genoem word, tersyde. Dan weet jy, hier is nou iemand wat vir jou gaan inligting gee. Ander belangrike elemente is natuurlik ons karakters. En gewoonlik kommunikeer hulle, they communicate through dialogue. Hulle kan praat, soos in Karretjiegraf is daar 'n alleenspraak van Pinkus aan die begin van die drama, waar hy baie inligting verskaf. 'n Alleenspraak gebeur wanneer daar ander karakters ook op die verhoog is. Maar hierdie persoon praat net op sy eie, sodat die gehoor beter kan verstaan. En dan 'n monoloog
is iets waar jy net een persoon op 'n verhoog het, 'n monologue, and he delivers a speech or says his words. Goed, ander belangrike elemente is ons regisseur, the person putting together, en dis gewoonlik die stoeltjie waarin hulle sit, en hulle hou al die lyne bymekaar. Daar's ook beligting, wat baie belangrik is, en soos wat julle gaan sien in Karretjiegraf, werk hulle baie met beligting. En dan is daar natuurlik die akteurs wat hulle reëls moet ken. Ons het ook iets soos 'n souffleur, that's the male, of 'n souffleuse, that's the female, that will be in a space where nobody can see them, and then if the actors are forgetting their words, they will prompt them. All right. So, verskoon my. Ander belangrike elemente, natuurlik wat gebeur, what happens, that's really important. Requisiete, ons praat daarvan, props, met ander woorde, dit is wat die toneel so werklik as moontlik laat lyk. Ons het byklanke, sound effects, en dan is daar natuurlik toneelaanwysings. Nou die regisseur maak baie staat op die toneelaanwysings. As jy dink aan iemand wat sit en klavier speel, daai musiekstuk, the music in front of you, that gives you all the ideas of here you need to go slower, and here you need to play harder, and here you must play staccato, and here you must play legato. So hierdie toneelaanwysings is presies dit. Dit gee vir jou aanduiding van wat moet op die verhoog met hierdie moment gebeur. Dit was vir my baie interessant. Ek het net hierdie foto's vir julle bygesit. As jy nou dink aan 'n radiodrama, dan het hulle hierdie tipe van opset, waar as jy nou kyk hierna, daar's 'n deurklokkie, hier kan jy die deur oop en toemaak, en mense kan dit hoor as jy moet loop, as jy op gruis moet loop. En dan vandag sit ons met borde, elektroniese, tegniese borde, en al hierdie goed gebeur tegnologies. En hier was net 'n interessante prentjie van hoe hulle dit in die ou dae gedoen het. Hulle kan sien, hierdie ou is op sy knie, en hy maak seker 'n perd na wat loop. Goed, daar is my verwysings, en ek hoop hierdie les het vir julle so 'n bietjie algemene agtergrond en inligting gegee. En nou gaan ons tande inslaan in Karretjiegraf, die drama vir graad 11. Tot ek julle weer sien.